Wainano do akruno Jésus Christ me. Mi do gbenu mi do akruno zangbe blame fifo elome. Mina hanundo Esaïe chapitre 1 verset 9 me. Ewi ulando. Eyi mau mavo nubi ukpeto mako jo mendele do igbe do mi me ahon. Minako ti Sodomu to hodon. Minako do Goma to hodon egbedi. Wainano da kuno Jésus Christ me. Minako de kodo khikamelo okpo. Anade egbe bonado. Akruno honhono fun awa. Miton bodude ji nundude ji oni mi dele vitole tondo inko Jésus Christ Nazareth tome. Analedo. Akruno honhono fun awa. Bonu dude jani mime vitole ton do inko Jésus Christ Nazareth tome ana ronron Satan ton e jona yi mi Sodom po Goma po don lebi ndo wa kame kunu mi do Jésus Christ si nkome ana ledo ronron Satan ton e jona yi mi Sodom po Goma po don lebi ndo wa kame kunu mi do Jésus Christ si nkome ami ta mi ton po mau mi ton po bonu bla kunu metu eglame o henu ekponu mi le dote do Jésus Christ si nkome plento guntu egan si nu hegle si do Jésus Christ Nazareth si nkome ani blobo boku kan mi ton e mado ronron de bua ni supo do Jésus Christ si nkome ronron de mi mado a akuno ze gbaja mi ton ene lobo ze ni kuzu ja konkolon dako do Jésus Christ nkome ando konkolon debude mana simito ha ba ekonomo no mela do gande ya eda gbonde ya si wan debu akuno do gbaja ne me akuno na mi konkolon nu minizan konkolon minizan gbonu mela ni mo to ni mo lobo ke do Jésus Christ Nazareth si nkome ami ji fifonton de no jao akuno ni jacoin gbesa mi tome ni ja koin po mi ton legbe ni ja ibon do mi ton lame ni ja ya zo mi ton lame ni ja inu mi no wale bi me do Jésus Christ Nazareth ton sin comme nu fifa toe ni kondo mi me ni kondo nu mi ton le bi me do Jésus Christ Nazareth ton sin comme ami minindu akuno zangbe blamendagbe elo do Jésus Christ sin comme ami fifa nu me lo kolo poton